me ni somni pakhat thole ni ani a bazar thir tu te chibai ule helicopter che suala Iran President Ebrahim Raisi thi thu hi in lo hreto nge yang President Raisi thi na hian Iran mel mahlun Israel anin ro ringhel tu anum nghal thuaya Israel lampo anin soifia nghal chungin nimin khan social media lama President Raisi thi thule Israel enthlatu pawl langsar Mossad-te inrawlh anga soina chu alar hle ani Iran President Raisi hi Iran ram Azerbaijan nena anin rinna lai tlang ram mun cheng chetaka an chuanna helicopter chu che sualin na thia mitam takin da thina hi vanduai vanga thleng ni lovin Iran mel mahlun Israel thilti ningein an ring ani Israel anin ringtu te hi minaran chau an nilwa European Parliament ta member ni thin Nick Griffin chuan President Raisi thina hian Mossad-te hi anin rol ani poina maklawang Gaza boina te Iran le Israel inkar te ngai to in inrawlh na chan turan nei ani atia an inrawlh chu tilwa mase an inrawlh ring ti chu a hriat thei ome Griffin hian exa post siamin Raisi hi Azerbaijan president nen Kis Kalasi hydroelectric dam kolpetha siam chuanna tur tui khwa project lian takan hongdun ni in na soya tunhaya Iran le Azerbaijan te hi an inkara thalo fowa he project hi rampani te inkara thodun na thatak inthian thatna siam tu tura beise ani thu asoya heng sia muslim rampani te inkar boruak hi that chuan Azerbaijan le Armenia ram inkara boina chu adai mai tura ngai ani thu sain Griffin chuan Azerbaijan le Armenia inkar boina hian Israel hian Armenia hna drones le ral thuam dang thalin na hlok pui hlea Armenia le Azerbaijan ten boirang hi Israel tan chuan hlok na ni baka an manlai hot na thin lungnen a in mil em ani ati nimin jinglam khan Iran sarkar chuan kumsomruk pathum mi President Raisi le anram foreign minister Hossein Amir Abdullah hian te chu helicopter che suala an thi ti an puanga anni pani baka hian midang pasari po an rual hian an thi ve ni in an soibok President Raisi helicopter dang pani in an zui ni in soyani a adang pani hi chuan tuang takin an tum mun an thleng ni in Tasnim News Agency chuan an soi Iran President Raisi helicopter mangin a che sual ti hriat ani veleh hian ramsang sangin Iran puyan du thu an soya Arab ramsang Iraq Kuwait le Qatar ti vel baka Russia le China te point tran pui tura tho chuan in huam thu an soya European Union te point tran pui an in huam thu an soya US President Joe Biden po he thil thlen dan chungchang hi anram mithiam ten fia takin an hril anti nimin lam khan social media lama President Raisi thi thu hi topic lar takania mi pakhat chuan Iran President Ebrahim Raisi chu helicopter che suala thia he thina hi in tha na ni karing Iran hian ngun takin an chui karinga he thina phena hian Israel an karing tlat atia pakhat po in Raisi chu midang mangtang kaya Iran in Israel baka US le Saudi Arabia te adona konga an thluak bur ber ti asoin rong takami thatrin ama soisel tu te soisa thatrin ani ati heti la hian mithen khat chuan Raisi hi Iran rama po mitam takin an soisel ani awangin Iran rama amel maten an that ani ve thei thon ti boka soineu atam hle ani Israel official pakhat aming talan du lo chon Reuters nena Iran helicopter tla Israel an inrawlh lo thu a soini in talan ani Israel in Syria ram khopui Damascus sa Iran sipai general Mohammed Reza Zahedi tha nuwa Iran in drone le missile manga Israel a be chungchang nen soizomin President Raisi hi Israel tha ni thei oma soilu chak fe an tam hlea Israel hian hun rei to takatang khan Iran sipai le nuclear scientist te tha chungchanga rin hlel le soya kai photo a hetianga President Raisi thina chungchanga rin hhelani le ring hel tu anom po hi thil om lo ani hran lowang heti la hian Chawlhni Iran helicopter tla chungchanga hian Israel inrawlh na hriat ani lawa Israel chon official in mi pui hriata hemi chungchanga hian soi an nei lo ani Iran President Raisi ruang hi Iran rama warjagana nimin khan mu ania helicopter atla katanga darkar songpanga chungzet an zon hnuwa mu ania zon mu an nilai hi Iranian Red Crescent te chuan a video an ti chuak ani
President Raisi hi Iran ram lalber Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thak tu turarin kai ani a nimin jinglam khan President Raisi le Foreign Minister Amir Abdullahian Baka an chuan pui midang pasari te ruang hi chhum jing kara mu ania Iran ram Red Crescent ho tu Pir Hossein Kolivan chuan helicopter tlak na lai mu ania helicopter chuang te jinga nungdama mu anom lo atia anu loka Raisi le chuan pui te ruang hi mu ani thu le chan chuan nan tho chu ti to pani thu apuanga tuna hian ruang te hi Tabriz khuwa pan pui me ka ni ti in Iran ram TV a Kolivan chuan a soile ani helicopter che chualna wanga President Raisi le midang te thi thu hi Iran ram Vice President Mohsen Mansouri chuan social media post siamin a puanga mithi te sunan Quran chang pakhat atar langtel nge ani Iran ram thu puang tu chuan President Raisi hi Iran le Azerbaijan in rinna lai Azeria khis kalasi tui kho honna in khoma me ni som pakwa khana tel ti asoya hetiang vanduai na hi thleng zui ma se he tui kho na tho hi chete poina chol lawang ti asoi tel boka Raisi tharau chol ve ngai lo kai hruaina hnuaya mason na hna kan thok chhun jom zel don ti hi heram tanarin omte hena kan ti mani ati President Raisi hi USCM helicopter Bell 212 mangin an thloka Iran ram mar thlang lam Varzakana an lian tlang an suta ni in Moss News Agency chuan an soya First News Agency chuan helicopter chian ni om tak thalak te po an phau chuaka helicopter che chual chan hi official in puan ani lo Palestinian firfiak pawl Hamas te chuan Iran Supreme Leader Ali Khamenei nena torpuina thu an thon ngala President Raisi chu Palestinian telam trang thin Israel laka an che na thei to pa pui thin tu ani ti in aum lo hnuwa po Iran ram hruai tu te chuan malam panin an ram ro pui tak chu an hruai zelang ti an rin tlat thu an soibok Iran pui hoti helpol hruai tu Mohammed Ali al hoti chuan eksa thu chu siamen Iran mi pui Iran ram hruai tu tele President Raisi chung te torpui thu soin President Inrawlh thi veta te chu ramtana martar ti in soyani kumsomruk pathum mi Raisi hi kumsang ni somni pakhat khan Iran ram President atana thlantlin ani a President ani hnuwa mi puinol puinun dan thunun nalama dan khau taka siama sarkar du lo nalan tir tu te laga thisen chhuwa khopin ma ala a khovel ram dang hruai tu te nen nuclear chungchanga in biak na neya tongkam po na taka mang fo ani Iran ram President ani main Raisi hian Iran ram ro relna judiciary lama mo phurna poimo tak taka chela sangkhaza khuwa somriat pariat kuma Iran le Iraq indong hnu khan political prisoner sang eng Mossad-te tura an chung thu rel tu committee a po khana tel ve mai ni lovin an ho tu berani a butcher of the ran tia soya hlo pha USA nami malin an trek pha UN le International Human Rights Organization point na takin an dem pha ani kumsang ni le paruka tangkhan Raisi hi Assembly of Experts sa telin he committee hi Supreme Leader thuron petu le anwai thok tu turte ruat tu ania Khamenei hi Iran ramalal berle thu ber Iran ram foreign policy le Iran ram nuclear program ma thu nei tu berani a President Raisi thi thu a po Iran rama mi puita chu chi ai lo tu ra shilin anram in kai hruaina boina le har satna om lawang ti in thu chua asiamani tunla hian Ukraine in dongna om mek kara Iran le Russia te chu sipailama thuk zokin an thok dun nia soyania heba ka hian Iran nuclear program awangin khovel ram sang sang in Iran hi an kom ser tran boka Iran rama sa kho ho tu ten rowan rel chu soi sel tu an pung zel boka chu tiang kara an president thi hian ngai vena hlo viawa Iran ram Supreme Leader Khamenei hi kumsomriat pangami ni in sangkhaza khuwa somriat pakwa tangkhan Iran rama ro rel to a an rama thil engkim deuh thowa thu nei tu ani a President Raisi hi afachuam thil tam taka zirtir nia soyania ama thlak tu ani ringtu po thanem tak an oma Khamenei thlak tu tura soi ngei mai chu be seilo takin na thita thut mai siani Iran ram President Raisi thi ta ka hian nimin khan Supreme Leader Ali Khamenei chuan President Lailo Katan Mohammad Mokber chu arwat ngala Mokber hi Iran ram First Vice President hluini in nimin khan Iran ram judiciary ho tu
Ghulam Hussein Mohseni Ejai le Parliament Speaker Mohammed Bagher Galibaf tenen meeting nein Iran Ramdan puina soy angin President tharu thlawhna nei dan tu ruam manna an siama President nilai omlo atanga ni somnga chungin President thlawhna hi nei turani wangin ruam manna an siam ngal zungani Mokber hi President tharu thlawhna ni ma chuan President na chel turani a President na tho tu le mo phurna chu buaina om lovin Raisi hniak hnung zuin thei topin ka thokang atiani Mokber hi kumsang ni le somni pakhat August thla khan Raisi hian first vice president tu rinna ruata kumsang ha zakwa somriat pakua Iran Ramdan pui siam tha a first vice president an nei atanga hedin mun chel tu pasari na ni a first vice president na chel to zinga mi te hrial hlo ber ni in Iran ram hun sang mason na tho hong le en dikin na jin kual thina President Raisi zuin ram sang atlo hnem le a Russia rama po howin Iran sipailal enge Mossad chu ral thuam lei chungchang boi puin an jin to ante Iran ramin nuclear bomb keng thei ballistic missile siam chu atum nia soi wangin kumsang ni le poret khan European Union chuan Iran ram mi poimo te chu mimal hrek na ti chuaka heng jinga hian Mokber hi telve a kumni nuwa he sanction hi European Union chuan an hlip le ani Iran rama hian sang khazakwa somriat pakua dan puian siam thata Prime Minister an nei lawa wangin arwat first vice president hian ramdanga Prime Minister na tho anga thok deuh bera tuna hian Iran rama vice president enge Mossad omin ramdanga cabinet minister te na tho ang thokin chanvo big an nei ani Mokber hi supreme leader Khamenei le IRGC sipai te na inzomna thatak nei ani wanga first vice president arwat ania Sarkar inrawlh bolna ton khriat anei tha a michak takani anti first vice president atan arwat ani ma hian Mokber hian Imam Khomeini thupek bo zui tu pawl setat antia chuan kumsom pali chung zet ho tu na thoka setat hi Iran ram supreme leader masaber Ayatollah Ruhollah Khomeini nuayadin konghrang Iran ramin ma son theina tura supreme leader ruam manna bo zui tu an nia Setat len ho tu Mokber hi kumsang ni somni pakhat kha USA chuan human rights bo chia puin an lo hrek to bok ani Iran president lailok nita Mokber hi kumsom ruk pariat mi ni in Iran ram chim thlang lam Khuzestan bial desful khoa piang ani a electrical engineer zir zo ni in international law PhD ani boka ahun masalama chuan banking le communications lama te thokin Khuzestan Telecommunications Authority an ho tu ni in sang khazakwa songkwa chho khan Khuzestan State Deputy Governor te po ania setat ho tu ani ma hian Supreme Leader Khomeini an midang te tan puina na din Mossad-ho Charity Foundation a Deputy Chief te po aloni to a Iran rama milang sartak ani engpo ni se Iran ram chuan President Raisi le Foreign Minister Amir Abdullahian te chu ninga chungan sun dona anthi na chungchanga hian official in helicopter tlak dan po soi chian alani lova Israel enthlatu pawl lar Mossad an inrawlh anga soitu te po in an ring dan le thil ni thei ani thu an soi ve mai chau ani President Raisi thina wang hian Iran in kumsang khazakwa somruk vela US siam helicopter mangin President an jin tirvel ti thu te chu khoweli na hriat pha Iran hian kumsom nga vel liam ta tanga US rek na tor chu achiat pha hle nia ngai na po alian hle ani bazari lo thira wangin kan lo me